Welcome back, viewers. Today I want to share a good news video. The good news is that one of my students has made my photo very beautiful, and for this I thank Rotons and also appreciate it. Nalitumhan pini nili si ningkarong berta naga shares kangtung pachini kangtung mai lan lo inut nili jothan bek also si nili mohor me sen pen nili phan nili mohor sonthot alangli nang hi pen pe nang hi si mesen pengchong pilo la si alangli phan nili pen dan ngaklong pen panse alangli kyar dang mathu la puson mesen amhor he hui kabeti bitonu thekji phan panamong ni hirjumi hang pilo panu se aprang dun thu musilo na sinali teman pini ni ngarong beta galalo lapan dan lili mohor na nangke drupen alang kosonsi pamesen mohor nili phan nangke lui lapan so mohor no teman nili paklang ponik po laihan lo mohor ke nilai student pacuning no tema mitek tawdon lo lampining ini kan selang likiun selang ikon jo pacalon pig lo kahina padak long selang li pancoro lo bangso mohor gara bang la kero ton teron nilai student lo nilai chothan be ko so banse aprang na thu jengkam bache ordun to take the pan arnamong the hirjumi hang pig la